مدنی فرحو نویسکار روزنامه‌وان مامۆستا تو بخێراتی geleki spas kawat be serketnet xwazim li dengê te gelekî hindikî tê. Divê em helwesta dewleta Tirkiye ku ji roja pêşî ku krîza Sûriyê dest pê kir û heta îro destê xwe ji nava Sûriyê nekişandiye baş fêm bikin. Ev yek û ya duyemîn jî dewleta Tirkiye 100 salin ku faşîzmeke li dijî Kurdan dimeşînê û bi taybetî jî kê berî 100 salî sala 1919 de wextê peya beyana Amasya'ya imza kir û 6 xalên hatine diyarkirin gotin divê ji Kurda bêne veşartin Kurd hajê wana ji vê beyanê nebe û heta weke îro jî kê Kurd xapandine û dijî Kurdan hebûna Kurdan stratejiyeke faşîzan ya tunekirinê dane dest pêkirin. Bêje îro piştî ku Kurd gihane piştî şerekî ku nîv 100 salê dewam dike bi taybetî li Rojava gihan û statûyek dest xistin xwedî hêzeke eskerî hatine avakirin û gelên li herêmê jî anîne cema birêberiya Xweseriya Demokratîk ava kir dewleta Tirkiye weke xuya bikeve nava agir de parçe bû û hêrs bû êriş kir. Lê piştî ku heteşet nava 13 roja de 14 roja de bi balkêşî û bê koçek bê teqandin rejima Sûriya têk bibe rejima ku 6 salî dîktatoriyek meşan di Sûriya têk bir û ew hatine ser desthiladeriyê dewleta Tirkiye bêhtir ji hemû dewletên Ewropa û dinyayê xwest ku têkiliya bi Şamê re deynê. Yani piştî ku dîktatorek çû cellat hatin dewleta Tirkiye jî kete nava hewldanan ku ji vêna sûdekê bigire û komên çeteyê paramilîter ku navê wan SMO'ya û piştî wêna bi hevkara Sadat ku gelek çete ji Azerbaycanê ji Afganistanê ji Rusya ji wir dera de anên heme birine Sûriya û dijî rêveberiya Xweser kirine nava hewldan. Yani mesele ew ku dewleta Tirkiye faşîzma 100 salî ya li dijî ku li ser tunebûna gelê Kurdaya dest bikirin îro jî weke têkçûna dîktatoriya Esad weke firsat dibînî û êrişî Kurdan ki armanca wêne têkbirina tebahiya Kurdana ne tenê Rojava li başûrê Kurdistanê jî ki gelek cihên dagir kirine û tê de kijileyê xwe çêkirine ava kirine û li dijî Kurdan ka ew dike. Yani mesele ew ku niha li Sûriya daxwaz dike ku gelên ne tenê gelê Kurd gelên din Alewî û Durcî wana jî daxwaz dikin ku mafê wana bê bidest xistin û federasyonek bê avakirin. Yani ne eger ne bi konfederasyon bê navekê din jî ku hemû gelên li Sûriya dikaribin li destûra bingehîn de xwe bi nasnameya xwe bêne qebûlkirin û li herêma xwe bûne desthilatdar bê daxwazê dikin ne tenê Kurtinê lê dewleta Tirkiye tenê li dijî Kurda û rêveberiya Xweseriya Demokratîk êrişan dike û tevgereke wiha dike. Heta dîplomasiya ku li Şamê dike li nava Araba cîhana Araban jî ke û li dervey welat jî ke li Ewropa jî ke dike lê Ewropî dewleta Tirkiye di mijara Lîbya'da baş nas kirin ji ber ku di mijara Lîbya'da wextê ku Kadafî hate têkbirin û bihara Araba li wê dirê dest pê kir dewleta Tirkiye gelek çeteşiyan li wê dirê û artêşa xwe jî kê bire wê dirê muxalefet destek kir lê hingî Fransa û Ingîlistan û Amerîka ketine nava hewldanan û rêlber girtin. Îro jî dewleta Tirkiye bi heman armancê têkiliyê Şamê re dêne bi hateşê re dêne û dixwaze ku gelê Kurd ji pêşketinên li Sûriya û mafê wana xud bike. Lê valê bedran nava armanca heteşê ew bû ku di vê mihê de konferansekê ji 1200 kesî li dar bixe lê xuya dike ku avêtine mehal pêşiya me dewleta Tirkiye dixwaze ku di vê konferansa ku 1200 kes tê de cih bigire Kurd tê de cih negirin. Hewldanên wêne teba ewin lê heteşe ji aliyeke vê biyawê nake weke te got dewletên Ewropa jî daxwaz dikin û gelên din yên li herêmê Suryanî ne Ermenî ne Hindikahiyên weke Durzî û Alewîyan jî daxwaz dikin ku konfederasyonek yan jî federasyonek bê avakirin ji ber ku hêzên heteşe berî niha xwestin bikevne bajarê Swêde lê kesên Alewî diş derketin hêzê wana qebûl nekirin ku bikevne wê dirê bi vê pewanê dewleta Tirkiye heta gojê tê di vê demê de ew
چتین پاراملیتر ین سماو و هوای بوانا دستک که علی بجای بوا دستک که حتی گوری گوتنان فرماندار ارتش ترک پیشکشیا یعنی که هزین سماو پاراملیتر ریبدبن و ایریشی روجعبا و هرمین جداد کن خصن کو ایریشی کوبانی جبکن لدجبریه که تون درکت حولی حمل هندرو حمل درب دجبریه که تون درکت به پیوانه پیوست کو پیشی کرد او شرکتنا نوا 13 روجایا حتی شیکو دکاری بو رژیم شست یک سالیا دیکتاتوری تک ببی باش بنرخینن و هلوستا دولتا ترکیه کو دخوازه کو گلی کرد کرکرنا خوا لسر بنگها کومارک لسر کرکرنا گلان آبا کریا باش بنرخینن و دیجوی درکبن نتنه گل دوی روزنامه وانو تایبتیجی که نویسکارین کرد و انتلیجانسیا کرد لسر به مجاری راوسته کو ایرو فرصتا که دیرو که درکتی حوله و هزین کو لسوریا روجابا هاتنا آوا کرن و دبن نابه قصده ده هاتی آوا کرن و خودی هشماره که گله که زیده و سیاست مدارین ویجی که ادی باندین باش کو دنیا توا دویجه اره باشا و لگوری روشا ایرو یا سوریا گله که داخوازه که دموکراتیک پیوست کلگوری وینا پیک به جبر کو روجلاتا نابین همو دستلات دارین روجلاتا نابین همی یا کجرن یا جی دیکتاتورن پیوست کو کرد چار آلین کردستان اول درب ولات و ریبابری بپارزن و دستک که خرد بدن روج آبا نه اول بدران مخابن دنابا گله کرد ریخستنیه که گشتی هپیکاتی لدنابا سازین یا جه پارتین سیاسی ده او یکیتی نهتی آوا کرن و گله کرد یکیتیا خصاصکار کریا لید نابا و یکیتیا کردان ده گلین دن ین لکردستان جی که دنابا و چرچوه یکیتی ده لگل خو گرتن اب ده خویا کرن کو گل یکیتیا خو آوا کریا لی گل فهم کریا کو اگر پارتین سیاسی لگوری وکا افرین حرکت بکن ممکنه کو دکاربن برجواندین گل کرد بپاریزن انا کسی را جبین هاتنا چکرن لی حتی وکا ایرو نه انا کسی و ندیجی که هزه کدن کو ام لباشور کردستان دبینن برسبه که ارینی دانا ریبابریا خسر دموکراتیک لروجاوا ایرو ام دبینن کو دی خوستن کو لشامي او هيزن چتا وكا هيزك ديمقراطيك دربخنا حولي ونابي كرنا شورشا سوريا لسوريا شورش بكنا يعني ديكتاتور چون جلاد هاتن ما جلاد كسي ديتي قد نابا مها كده نابا دم هذا كسي چتا سري مروبا جيت كرن بونا فرشته وبونا ديمقراطيك يعني قبل ديجي ديالكتيكا جانيا لدیجی دیالکتیا زمان سیاستیا پیوسته کو ام بینا باش بزنن لهزین اوروپا دیتن کو نتو دولتن کو شرع کمینی جهان دا آبا کرن برسبا گلا نادید ناکوکی نابرا گلا 100 سالن جحول ایرانه بونا بطایبتی روجلات نابید نتو دولت نکرم برسبا پرسین گلا بدن بپیپوان العراق دماکو دولت امریکا کتا عراق پشترا کنفدراسیون کاتا آبا کرن یعنی روشکا کو مروب دکاربه کو گل دکاربن مافی خوا و ناسنامه خو بپارزن گور هاتا آبا کرن نها چی آجی دا خواست دکن کو وکا باشور کردستان فدراسیون کوانا چبه د سوریا جی که هیزی نتوید زانن کو نتوید دولت یعنی اونیتر دولتا سوریا کو وکا بری و نکار بیر روجلاتا نابین ببی بنگها آوا کرنا روشک دموکراتیک و پرسریک خلاص بن پرسریکن روجلاتا نابین لسوریا باندور التباهی الجهانت کن چتین کو داعش دست پیکر بهانه ویروجی حتی بلندن حتی امریکا حتی فرانسا چون رول چالاکی کرن ایریشن داویل امریکا جدیدن خویا کرن کو هیزن نابنتوی جهیزن چتد تصن او ایریشن داوی کو امریکا هاتنا کرنجی ده خویا کرن کو حتی شو چتین پی بگیری دای نه دموکراتیکن یانوی وانا راس بکن وکا او بکنا کورا دموکراسی بحلینن او جی پیکانینا کورا حلاندنا دموکراسی روجلات نابین
سیستم ریببریا خسر یا دموکراتیک یا روش آوایا اگر وینا اساس بگیرن دکارن روشلاتا نابین دموکراسی که پیک بینن اگر وینا نکن هیزی نابنتوی وینا زنن هیزین شاندین کودچنا یا امریکا پیشی پشتی ترکیه هیزین امریکا چونه شامی و دیرک حتی ششیار کرن هیزا فرانسا انگلترا و شاندین کودچنجی یکیتی اوروپا که چونه شامی دیسه حتی ششیار کرن حتی شاو داوی وزیر خوی کار دربا شیاند سعودی عربستان انجام جبینا برادران سعودی عربستان سعودی را درنکت انپی نحسیان قالوا عربستان السعودي وقطر وميركتين كويت الدربار سوريا ده تشدف كرن يعني هذا اسلامي يكتيا اسلامي تشدف كرن مصر تشدف حتى انها وانا داخليات ندانا ياجي قردابن جي اسبين زانم وغارتنا كجشتي جهان ده لحوالي بدران كوتنا داوي اوكو كان بشار ماف ناين بدست خستن ماف لسر ماسا اشتيت نبدست خستن ها پیوسته کو هیزن کردان هیزا خو دیپلوماسیا خو عالی آشتی و سر ماسا آشتی ده گله که خرد بکن و حتی وک ایروژی که هیزن لروج آبا و کسین پیشنگین پریبریا خو سر ریبت بن دلخوشی نشان دانه کو دکارن سر ماسا آشتی جد کارم مافی کردانی روج آبا بپارزن مافی گلن روج آبا باکور سوریه جکی بپارزن اب نشان دانه اولی بدران تشتی کو مروفت کار به بیجی پیوسته کو ام تاریخ دولتا ترکیه باش زانبن و ام دزانن کو ایرو ام دست پیکا سالن 1920 و 25 دنا و هنگی جی تا ارتشا دولتا ترکیه نبو لحیزن کرد جبو آبا کرن و رزگار کرنا خاکا تباهیا کو هنگی نابه ترکیه جیله نبو كتنا نابا جهدك كمازن وهيزن لعنتا بيجي بالمراشي بيجي لدبر الدنجي كيبي دولتا ترك دستكرن وهيزن بياني جويد درخستن وولاتك دركة حولي شو نابا تركي بشتي ششما سالك هاتا دانين ابيك يادو يمين دما 1925 ده 2025 ده جي كي مصطفى كمال بخوا وكا ايرو کو ام د سلاداری AKP د بینن قانون ہے یانجی کے فرمولا جدید کو اب دولت یا کرد ترکانا لید 1925 د دستور بنگین هاته گهرتن و گلی کرد هاته انکار کرن د ویچر چویدا لو ما ادبجم هنگی جی کردن کو ایرو وکا انصاری درکتنا دست پیکرن کو باخون کتنا نوا لبو تفگره ده و انجام بوچه بولوزان بلوزانه باکور کردستان لسر پاشاین دوشرما هاتا تاپو کرن ایرو اب لکردن دو ین سال 1925 و ایرو کردن نو کابن کرد هاتنا گوارتن کرد خودی فلسفه کا استراتژیکن و خودی رخصتنا کا مدرنن عسکری واهیا نتن الپارچه کی باکور کردستان لچار پارچه کردستان جی کی خودی رخصتنیا اب د خویا کرن کو کرد نه کردن برنا ود عالی دیپلماسی در اروپا جکر عالی ذهنیت کود کاربن برسوا دمه بدن جکه خودی عقلن او هفجتنن کو شانده هدف لنوا پارتین مخالفت دگرنجی با ارمانجا کو بدن خویا کرن کو نسروکاتیا تفگر آزادیا کرد نه تفگر آزادیا کرد و نه گلی کرد نه سیاست مدارن کرد نه ایبرینا دخوازن وانا شیار بکن و داخواز دکن وکا جحبت خاليناتنا دست نشان كرن كو بارلمانتو بكبي دوري دا ومخالفة تركي جي خودي هالوست بي لهاف كرني يانجي اشتيا كديمقراطيك دستك بكن حم بحثا ديمقراسي تكن ديمقراسي تركي نينا دس هلاداريا AKP ومهبا 22 سالة تركي كرنا غشيمة كات كرنا شكبتك الطاري قل نرازيا قل برچیا گل نابا کریزن گلتی مزنده به پیوانی اب په بجای کو هاتیه د سپیکرنج علی گل و عین وکا سردما 1913 و 15 کی کو حتی به پولیس ادگوتن امیویت کنگو چارسری چبه لب مطابقت دولما باچ پشتی گو حتی آماده کرن اردوغان رد کرد ایروجی تگوتن یعنی الهمبری کو
هفدیتن هاتا کرن یعنی کیف خوشی حیاتا گوچو شانده گوچو ایمرالی گلی کرد کیف خوش کرد لهینا تجرید دوام بکی اگر تجرید دوام بکی و چاوا دستلاداری AKP بیشه والله امی لحف هات نیبکن جبلی وینا اردوغان بیشه دست ما کل ما مایا لپک قدیفه دا امتکارن کل ما حسینه دینن و هر تم ترور درتخنه پیش گلی کرد تروریزت کن اده آرمانجه دولتا ترکی هنا و دستلاداری AKP نها لترکیه نوا 100 سالی دا مدید کو هر دستلاداری کو ترکیه کار دکه کو که دولت بینی ایرو دولت د کسایت اردوغان و باحچلی و AKP و اتفاق جمهور دا بو یک آرمانجا دولت ترکیه و AKP وانا د دونه یک مثلا اگر پیوجویا که بده دست پیکرون بیجی هیزن ناف دولتی بیجی د ناف برامنو کرده دا با آشتی چید بی پرسریکه ناف برامنینو کرده ناف براما ام لحف هاتنیت کن وینا بیجی هیزن ناف نتوی و کار بینی ندوی کرد برسوا که بدنه دا به پیوانی مگود گو کردین ایرو نه کردین برینا و خودی استراتیجیه که کو دا آلی فلسفی دا و عقلی دا خودی هیزن و دیپلوماتین کردیانشی که سیاست مدارن کرد وینا تم د پارلمانتو د تنحولی شخو شرط کمین یه پیوجویا کو هاتی دست پیکرن اگر راست بیجن و خود دخیلی ریبر عبدالله اوجال کرمن پیوستا پیشی تجرید رابی دویمین آزادیاوی پیکوری و پشت را دکاره بر سر ماسا آشتی رونن شرط آزاد کرنا ریبر آجو شرط نبی نابیا اگر وینا نکن دور دا تجرید بی دوام کرن افدیتن پی نکی باشا و په وجوه آشتی کو امدویژن کلیدا چاره سریا پرسریکا کرد امریالی و چاوا چاره سر بی او گرتیا دبی آزاد بی دبی کومین خلکی را هفدیتنا بکی دبی سیاست مدارین کرد را هفدیتنا بکی دبی کسین معاقل مند را هفدیتنا بکی کسین کو وکا عاقلین ترکی کتنا نابا تفگره ده دما په وجوه آشتی ده کل تباهیات ترکی راپور حاضر کرن چما راپور در نخنحون ایوستکو درخ نحولی کرد دخوازا بیت کن جگل بینا نیزی که 10,000 دیلین آزادی گرتینا کسین کو 3 سالی 35 سالات گرتیگه دامان ناین بردان شخوش شرطک جباناجی که آزاد کرنا وا کسین کو 3 سالی سیاست مدارین کردن هاتنا گرتن یعنی او کس جبوی دوزا کرد هاتنا گرتن اب شرطک جواحب خالانا به پیوانی باوری و نباوری تشتکی دنا آرمانج نیتا دولتا ترکا یا د سلاداری AKP مهپیا او دبی خو زلال بکن اگر گلی کرد تروریزه بکن ممکن نکو لحواتن چی بی اگر هینا کو بیشن اگر چک ندینن امی واو چکات هفده گورمندی بکن بن آخ بکن مجرب چما لحواتن دانه دست پیکرون پی بجوهاتی دست پیکرون لی بله ایریشین دیجی روژاوا دجوار کرن اف دی خویا کرن کو ندل سوزن یعنی آرمانجا کوای دن هیا به پیوانه اپو مثلا اپو بانگا چکبردانی نکر چما نکر جبر کو داخواز دکی کو گابین شنبر باویجن دبیت مجلسی دبی آخافتن دبی قانون بینا گوارتن اگر قانون دولتا ترکیه نه گوارتن و چاوا مافی هیوی کبی روشه بیدا نه حوالی بدلان دبی امزانه بن کرجی که زانن کو دولتا ترکیه دولتا که گارنیزونا يعني دولتك هم عسكرية هم شتية وجدستك وحتى وقت إيدوجيك تتب كارانينا يعني قل فرقدي دولتها تركيجي وهذا ناب نتوي وسياستها وتمشين جيك باش ناس جبركو حتى وقت إيروكو أز كسن كو شيروبا عندك واستراتيجين قل فرق يعني في وجهة سياسية قل فرق نرخين استقيم دكم paradigma تجنج عالیه کی با یعنی فلسفه ایرو کلی کرد تجربه کرنا اتیک دوکا بنکها دموکراسیال سوریه و تبعیا روجلاتا نابینن وکل عالیه دن جی هزین کون کود ازن به سیاست ایک بن لسر کارن و تتنا نابا هودانا دولتا تركي وينا كوكيا هم شر جهان هيس يمين سودة دقري وهم جيكيش وينا كوكيا كو هيزن جلوبال فاشيزم نابا قدش كوي برجون ديو قوى
بکار تینن خودی دکن بنا باش زانن به پیوانه کرد ترکیه به پیوشوه دا هفت خال دست نشان کرنش او هفت خال حتی ایروج آلیه دستداری آقا ما پیوا وش آلیه ریوابریان چی دولت پیوا نه جابا لی مهبا دولت بحث بی شورا اردوغان ويقا بين أبجي وقدقيلي ريبر بجلان ناك يعني خبرها أقفيتي دهيا أقفا هم ليسكات هم دروت أفكر لكردنا نخاف ناوي هبتنا نبوار بكي أجر بشتي ويها بتاب أقفي ومخالفة أجر مخالفة دستي كردا نجري وتهبو أزل قد أمد دولتك بشكشي کرداکن اگر لوینا خودی در نکه یک اگر ازدال وقتی تکچون اهل تجارت حرمی کو آکاپ تکچو نچوبانه جم او شاشتیا کو کر نچوبانه سردانا آکاپ اردوغان رابطه نکربانه او سر لنگا ندگر خود تکچو بو لی وی حبدیتینه آکاپ و اردوغان سر لنگا اشکو ایرو لیسکان بکی دبیوی شاشتیا خوشی که فهم بکی و ناکوکین نابا جهه پیدا کل دیجی هن کسین دیجی آشتی درد کبن دیجی چاره سریا پرسری کا کرجی که درد کبن وانا بیتنگ بکی اف کار جهه پیا و مثلا ای پارتی ای شلیتی درد کرن تابیج میدانی دوی دولت وانا بیتنگ بکی اگر دولت صمیمیه و دستلاداری آکاپ صمیمیه و دولت کوریا ترکیه صمیمیه دوی وانا بیتنگ بکی و دمل دستلاداری آکاپ اگر آکاپ کو خودی دنگی هری زیدن مجلس دا قانون ان نگهری و بافی هیوی نکی روژه بیدا کرتیان برنده اجلان آزاد نکی کرد جوانا باور نکن و ممکنه کو باوری بوانا بی از ددلی ما یعنی دوی آلی در ددلی همه نابه سیدما کو از آشتی دستک نکم نابه سیدما کو از به وجه ندمه دست بکنش برکو دولتا ترکی براستی جی کتیه ناوات انگاسین گله کی مزن هم لهندرو هم لتربا کتیا ناباتنگاسین مزن و کلین لهندرو دمک نزیک اگر آشتی چه نبی و اف کریز و پاوز درباس نبی هم کلین باشوره ترکیه تبا کدار و کارکر راب نصر پیا کو گرابین کارکران دراده یک گلی کی بلند بوکر سالن 1967 و 8 وتركب نقولي ودولة آكا جيكي دهجي هم أبوي كابن روجابي ده هم جيكي كرد و تيكوشينا كقال لك الدجوار بدنا داس بكرن وإيدي قال نتفقر عزادي كرد قال كرد واتيكوش يعني هيزا قليلاجي هيزا روجلاتا روج آباجي وباكوري كردستاني جي دستكا قال كرد تيما شاندن و به حزب و کل کرچی به پریاره ما به خمستینه و دستک تی به وجه عاشی لدوی دولت ترکیه آکاپ درست مدنی فرحو نویسکار روزموان به سکایپ مرابو